मोन शमशेर गयो गाडी जिम्बान गयो मिसिन चलाएना कल गरेर न सुयो ज्यायापी जिम्पास खोला ढाइका दठा जि थोङे राइजमा एनबी जिरा छ जागे नेजन मा जरुरत बरु शनिबार अथवा बिराकुन बाइक जी सुटिङ भएको घन घन नेवाटे बस्ती दो वो 1 घण्टाला शून्य जीवको का जी छुन प्याख्ने हिदबी माल्ला छ झिसरसना दिउला खयामको जिरा सांगजा सरवा हेटा सांगजा सरे याबले जी कुपन्डले म्यानेजर अले जी अनु राइनमा एन बिगा जागिरे नेमको आ सांगजा डाउ ठासे झिला चाहिँ थन चुना चुना बि मनुट मुला पिनेला चुनावे हेर्नु आ नेका जागिर दे नेम त जागिर उबो लगाए जी मको व्यापार या मला रगा देबटी लक्षितको छम पासे यो कार्पेट फ्याक्ट्री छग जी अनुभव गर्दै यारगा कार्पेट फ्याक्ट्री भनेका ओहो 15 वर्ष जी जागिर नहीं आई अनुभव वो 1 महीना अनु जाएन बोले थो व्यापार दगा दियो जियाना ने फै चीज मको रगा दियो कार्पेट टाइप स थुलिटुको बिउ खनी ठेवा डट्टले जाय आयु मको बनी जुली की वइ मकला वो आकी लन आयु वइ म मिसा वो यंकी वो मिसा यंकी नि लायु छेठिन लाई मको नि सर यहाँ त झगडा गरेर च्याउका गाडाम फन्याने हत्तर पत्र हुँ अले यो काम सिधाउनु पर्यो नि खानै पाए पो सिधाउने रह्यो अनि अस्ति दिएको चामल त खोइ सक्यो नि खाने अलि छटाइ पस्ले मैले ढेउ बिहा ठुमसँग चाहिँ हेरेर गाडे छटाइ पस्ले रासन कहाँ रासन दटले ज्याइ ओ ज्याइ हानम हट ठ्याउन ज्याइलर गाडे अठे सुङको चङ 50 साले जी अठे चानगा अले जी बसन्तपुरी छ नेशनल फाइनान्स द गाड ढेउपट्टि कम्पनी जिमो फलाम नेपाल बैंक या डिजिएम ब्रह्मलाल श्रेष्ठ छ नपलाउनका अले सर जिराला सरवाया त सर जिला जागिर न ने मुखटा आने अले ब्रह्मलाल श्रेष्ठ गाट हिमो जु जागिरे जु टर्न पाइटे टर्निङ गे जु जागिरे टर्निङ पाइटे छौ चाहिँ छुरावा जु गडफादर थे जी चाहिँ जिता जा मखला फुको टेक्निक सेक्नै ठौय जिन्टक चाहिँ म्याट चाहिँ अले अन नेशनल फाइनान्स त गाड्यो दक्षिण फाइनान्स कम्पनी वइसन छ टाइममे अछ्याउले छ जागिरे टोट्यो न ठन्न स्टाम्बल छ जिठा जागिर नवाउला छ घो सर जागिर न जागिरे नेम गुरका छ छुजायाउले आजु पुरके ज्या लुपसा टाउनी गाडे जागिर नै छ मिसाल लुपसा टाइप फैला ढलगा का न्याटले ज्या मालिक मासम तोटा उले गाडे सन्तरबार जिता 2050 साल माघे 5 गते 6 गते अन टोटा भयो 5 गते जागिर नेका अहिले राजनीतिमा बिउन आसे उब्ले निसे छमो प्रशासक चाहिँ थ मस्तेट अथवा थ सोयुपट्टि चाहिँ छ न जे यसो राजनीतिमा बिउनला यहाँ आसे राजनीतिमा थन्नी नियुक्ति पत्रका शुक्रबार नपलाउनो सञ्चरबार जिता नियुक्ति पत्रका आइतबार चाहिँ नि वना चार आशा अनु कने जु मुड कने छुजीका छन् राजनीतिमा बिहारङ्गे जिन छन् त भर्ना मोला 9 नम्बर 6 नम्बर जुलमकला त शिफ्ट नक्सा जायर 2050 साल निसे चाहिँ नेशनल फाइनान्स जागिने नेशनल नेपाल बैंक टोटा नेशनल फाइनान्स जागिने जिम्दाउ दाजुको मनाका छ लुमिया खिन्याजीमा या शब्द अझ अठे ढाउका नेपाल बैंक के डक्ले यंगेस्ट अफिसर के जी उ टाइम में डक्ले यंगेस्ट का मला तुरंत जिल्ला कम्पिटिसन हुन मुजुल नेपाल बैंक के अफिसर जागिर टोटा फाइनान्स कम्पनी गाडी उले उपहार योजना त नि छुछ किस्ता बेलकी दराज बिउ अलि झोनिया बिसु न ताले का यो सबै भागेर इनले फाइनान्स कम्पनी खोलेको गाडी अब उ टाइम में बनाउका अले जी सुके सल्लाह मकै छौ कारण छौन ढुका जी भक्तपुरै जी जागिर नै चुनौ टाइम में अन भक्तपुर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट गा दु अले जीडीजेड प्रोजेक्ट न दु मला एसबीपीपी गा स्मल प्रमोशन स्मल बिजनेस प्रमोशन प्रोजेक्ट गा दु उके जेपी जिम टमाको छमदु वो इपि अन नापो चुना चाहिँ जी भक्तपुरा चुना जी नसन जी भक्तपुरा चुना जी यो कोही जी ठाउँ जागिर चाहिँ डेभलपमेन्ट गाडी ऊ टाइम में 650 का अफिसर यो तलब अले घरेलटा साना उद्योग नापमा जो अट्याचमेन्ट दुगा जी चाहिँ अले अन यो कोही तालिमकै जुन ने जी स्मल बिजनेस साना व्यवसाय परामर्शदात्री गाडीहरुका स्मल बिजनेस प्रमोशन अझै तका कन्सल्टेन्ट गा जिम त बियाटे रौगा वो हिसाबमा हरेक हप्ता
सोंगु क्लास का आउने को जिं करेली छगा क्लास का आने के लिए 250 रुपया आएगा हफ्ते सुका का आने बोले ठुके महीने 650 तलब ने हो ओके हफ्ता है जीव तय 650 हुयो अझ अनुभव त चाहिँ अले जी चाहिँ अन जागिर नयाँ वो याना अले ऊ टाइमे प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा गाड्यो स्किम लोन का आउने बोले स्किम त्यो चलाउने मरो अले ठुली चाहिँ अन सपिङ गाड्यो भक्तपुर जिल्ला सोंगुले चाहिँ वाणिज्य बैंक कृषि विकास नेपाल बैंक जे समुद्रको ढुका फुक्को तालिमे चाहिँ या त ने ठोटना न जी तालिमे काइपट्टि मको जब चोया माल्ला अले साके जी यो एउटा बनाएर पठाइदिनुस् न अन जित आर्थिक रूपमा फाइदा जोलगा अन जी ठुली स्किम चाहिँ बिया के ठुली स्किम रात बजे स्किम चाहिँ होगा वाणिज्य बैंक की क्लास चाहिँ जे चाहिँ कृषि विकास बैंक न जे चाहिँ अले चिची रहु जुल की चाहिँ न्यासा रका हो बस तरह जुल की दोषी छिन्यासा टका का होगा उली एना जो आर्थिक रूपमा न चाहिँ भरे जुल होला आज वो न अले जी जागिरी सिलसिला जी नेशनल फाइनेंस ढुवाएका मगला नेशनल फाइनेंस ढुवाई बिले न जिउ त लागिले च्यालेन्जेस जुलका जी धाया भयुगा जी नेपाल बैंक जागिर तटा बेला अब यो समुद्रमा म जस्तो एउटा भए पनि के नभए पनि के जिटा त जो बिरा सुकिते म्यास जिटाला खोक्रा यावे नियत कनी व खेट्यो धाया भयुगा जी अल ठुके जागिर ने ढुंगा जिला च्यालेन्जिङ जुल जी थन अले ओन जागिर ने या जिता सूर्य गन्या छ गुली तरफ ने जुन orga रावगा अले ऊ टाइम में नेपाल बैंक 35 थेन का जो तरफ भरे जो न जिला 35 तरफ ने जुन हो आसवा झी चाहिँ अले जिम ब्रह्मलाल सर झिला अपरेसन है मौनानी होला झिन तरफ यो कहीं न मर्ने झिला 10,000 का कहीं छन छन 5,000 बिगा महिला डलगा 35 ने चुन में 5,000 डाल के लिए यो गए जल्दी मंगला ए न जिन नेशनल फाइनेंस सेट चाहिँ ठोय लाटो चाहिँ दुनी चोचो भौचर निसें कायो चोचो जी अन 1,25,000 तक तलब नहीं का जी नेशनल फाइनेंस जनरल मैनेजर ठंग जो ना सेकंड मैन तक जो एमडी मगला एमडी तक चाहिँ हिसाब जुल तर अब काम विशेष चाहिँ न्याठान छौ पोलिटिक्स जचन चिनी का मगला जिरा छौ आश्वासन छु बिउर गा डल्ला छ आ छ ठो हाके या नेशनल फाइनेंस छ नि तगा त या कमलमणि दिसी थे न्यामु मुनु मगला हेमबहादुर मल्ल थे हेमबहादुर मल्ल मन के ब्रह्मलाल थे न्यापी लक्ष्मीदास मानदर थे आरके मानदर थे न्यापी फुको जीवी बोर्डे जब जीव चाहिँ अन टपमा सीओ जीव टाइम वे ढुंगा अन पोलिटिक्स चले जुल मेम सीओ या टेसार की जित जाया मन टका जाया मन मुरुबले चाहिँ अलि 5 मिनेट छौसरले जी अन टोटा अले छौ चाहिँ छिन्नुंगु संस्था ढुका कस्मिक मर्चेन्ट फाइनेंस का थियो वो चाहिँ जिम टेक ओभर ना कईका दुबे जी नुगुगा अले जिगु ज्या जिउ क्रियाकलाप मगला जिउ छुन कम्प्लेन मरु जने राष्ट्र बैंक न जिता झ्याप्ले बाला पोजिटिभली स्वागा अले जिमसँग जी चाहिँ साइड राष्ट्र बैंक जिउ नेतृत्व जी गुपटी वो चाहिँ कयु टेक ओभर ना कयु ख उत सुधारे मौजूदले राष्ट्र बैंक गाइडेंस के बेचन छुए किसिम योपट्टि या एक्सन कई मोबिल का एक्सन कई मोबिल चाहिँ सुजला डाल्ला छ आ गुली खाइ टेक्निकल खट दै चाहिँ क्यापिटल एडिक्वेसी यो ख सीआरआर यो ख आ गुली छिप्स थ्री मथि थटवा टासे शिप्स अया यो खै त चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष भित्र चाहिँ वो दुबे जी दिनको संस्था त माने उसका हेनागा ल आ ज्या उनी टाइम में यो क्वेगा ठोजुल जागिरी खट जुल मगला ठन जुल अले अनन 4-5 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष नया अले मर्ज जु टाइम में तस्कै ठाकुरका जिता मर्ज जु टाइम में जि गु मर्ज या त यो संस्था त ख फुक्के चाहिँ अनियमित जसो टाइम में चाहिँ अनन राष्ट्र बैंक आगु यो राज खतिवटा गभर्नर जसो टाइम में जितला जब मर्ज सार के जुल उद्देश्य गाटे वे सुंगुइ त भिंग्यु खने जब भिंगो उनी टाइम में अनन कैफियत पे आउँछ कारबाही या टाइम में चाहिँ नाभि पि वो सीओ त वे मेउ संस्था पि सञ्चालक त फुक्के थर फुक्क छथा जिया कच जुलका नि छगु रिपोर्ट तैको जरा राष्ट्र नामे राष्ट्र बैंक नि छगु रिपोर्ट सगज गभर्नर सटा युवराज खतिवटा सटा क्या हो यो त दिनमा एउटा कम्प्लेन आउँछ तपाईको नलका अलि यस्तो छ ल तपाईको जिन थाहा दियो यदि जिउ कम्प्लेन छिमसँग चाहिँ जियान जो इमसँग धाउ कम्प्लेन धाठै ख देउ जसा द था जिन थौए राइजमा एनबी जिरा थ जागे नेचिन मा जरुरत बरु
जो फ्यामिली जो चाहिँ assim आन जी चाहिँ थाउ पुर्खे जाएन 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 पु जी तक एनोका डिपार्टमेन्ट न्यो र धर्म युवराज खतिवडा जिबी 5:30 6 बजे जी वेठा क्याबिन जिबी निमो क्वाओ या वेठा गाडी चन्टक झल्ले कल्ले कल्ले कारबाही गर्नुपर्ने अब म गर्छु तपाईँ राजनीतिमा दिनु पाउनुहुन्न म सौन्जेल राजनीतिमा दिनु पाउनुहुन्न ढका ढाका अनुवे या भए भरको फुसित कारबाही घुमो सञ्चालक है खुमेसिरला 5-5 लाख त्यहाँ कारबाही हैन कि कटका अहिले अनु छने चाहिँ चुजुल जी चाहिँ एलोन दिल गर्दै नि फुक्क 56 जुल जुल जीवा 2 टर्म जुल अहिले जिन चाहिँ अहिले गभर्नर न रिटायर्ड वी रिटायर्ड टाइम फुका सिकाउन आइम महाप्रसाद अधिकारी उले डेपुटी गभर्नर अहिले वेटर नाप्ला हुन वोन चाहिँ अब के ढ्या ढ्या उयो मलाई जी दिस इज राइट टाइम टु क्विट फ्रम माई जब जित्ने आशा गभर्नर जिल्ला सपोर्टेबी गभर्नर न ल महाप्रसाद तपाईँ पनि जाने हुनुहुन्छ अर्को डिपार्टमेन्टल पनि रिटायर पनि भयो यो पनि रिटायर त्यो पनि रिटायर अब बुझ्ने को त मलाई अब मलाई भनेको मलाई कसरी खेटो खर्न सक्छ भन्ने मात्र बाँकी भयो यहाँ दिस इज द राइट टाइम टु क्विट या भयो नि 12 बजेको चुना स्यापना जिउ खर्चोगा मगला हैन कोने कुनो राइनमा पेशेन बिया जिमसा पास यास या मैसे मे जिका आज राइनमा बी ढुंगा जि छु जाय मखट रगा 2065 साले नि राइनमा बिया मगला आठो खजु जिन्दगी या जो बाखे जागिरे पछि त जुलका मगला जो जागिरे पछि त आ जो मेउ पछि छौडु जो मेउ चाहिँ कलाकारिता जी कलाकारिता गेजेट मावेर गाडेपटिका 27-28 साल नापा ढाकी चाहिँ 2021-22 साले जब जीवन डबो रेडियो नेपालमा चाहिँ हटाया ढुङ्गा ट्वाले सञ्चरबार पटिक मेहाला साहित्य सम्मेलन याना विरोध स्वरूपे गुले गने यटका घुम्ले छाबाले गुले जनबाले जु टाइममा चाहिँ अहिले हरेक ट्वाले छौ संस्था त भाषिक संस्था त गठन याउपट्टि इवलका अहिले जिमसन चाहिँ किलागटवा ढालिकी भटिजा साफुटवाका मगला फुके साफी साफुटका नभा अब अहिले सतास्तला ढकले निपु खछोटका तिनखले फुटबल मिटाउन चाहिँ छेगन बाउ ढाल किलागट ढालिकी खौछे चार गाडा नि छगल भन्ने मोर गाड्यो दिने दैमा कौ साफुट घुम्ले चिगमुली भन्वे घुम्ले छत्रपाटी भन्वे घुम्ले गनल भन्वे घुम्ले सुकेन भन्वे गा इमिला अहिले किला ढालिके थियो अहिले गन ढाछ जनबारमा खटला जिमी जी चाहिँ धाबले चाहिँ छोडा छ जिमी जास आनन्दनी जिमी जास जिमी वे छेगु चेचों गुर्जु पिन्यु अहिले जिन्दगी चाहिँ मतलब ल्यासियो अफोर्ड हेथे लाइफ है जनबाले बितेको गुजा मिटिनो जनबाले तास मिटिनो जनबाले मगला फुके का जसले चोन अन जास ते बापिचाउ पसा जु ने थे अने खटला जिमी जनबाले हुर्के जो ख किला गर गाड्यो आ ठंगने किला ग प्लाबिन मन्ट अठे मखटका साफु साले पिन मन्ट सुन मन्ट अठे वाली जिपिन मन्ट फुक सोजा जुल मन्ट ले आजि धैचनो हो जो कलाकारिता जी गेजिया कलाकारिता माउलर गाड्यो अहिले जिमसँग माभ्या पुचर गाडेपट्टि रामसुन्दर मल्ल मर्या ढुङ्गल वे कर्ण मर्या ढुङ्गल वेकै नेतृत्व जी संस्थापक छान्जय रूपे जिमी माभ्या पुच 16 पर्यटक अहिले माभ्या पुच अनि साहित्य सम्मेलन याओ हिने साहित्य सम्मेलन या बनी संगीत सम्मेलन याओ सका संगीत सम्मेलन यान बोले छौ गयो घटना जो लासा मदन कृष्ण नक्टिने ओहो बेबे मदन कृष्ण धालकी धक्ना लास्ता त्यो होला हिराटवाले संगीत सम्मेलन यान्चना अहिले मदन कृष्ण न गयो ढका बेला अनाउन्स गर्दिनी आ शिक्षण यनादि समगला मदन कृष्ण यो ख्याली ख मदन कृष्ण चाहिँ लेउ चौडो ठ्याठ्या एना अहिले अन रामदै रमेश छु भोटि पछा ढुका 24 घण्टा चाहिँ पटी आखाइला कटनी खटाले बालामा अहिले उ नेटुनी जिमफको उते बेटे रे अहिले तले मदन कृष्ण उया चुन्छ न ढलगा अला उते थले ठा हुनी मदन कृष्ण मखना हान क्वा भयो मदन कृष्ण चि था हुनी स्वेउ ठे कोठा स्वे मदन कृष्ण मख हान वे रामदे को मदन कृष्ण कुनै कोठा मखना जिन पाएको टेटी मखना ठेको स्याला मदन परिहार लान्छ मदन कृष्ण रे ओ ममिसो अरे लिपाला हा मदन कृष्णला वला मदन परिहार का परिहार दगा ढासाट किला वल्ला मुटलाना
ए ना गुला गुला क्या क्या घटना जी क्या घटना जी किलागत टॉयलेट है न्याउ ठासे मंगला साहित्य सम्मेलन संगीत सम्मेलन 5-6 वर्ष तक यानगा अले दिपा समय साथ असिनो जुजु जागिर नहुना उखेउना ठुकेउना अले अन जतन बेला चाहिँ फ्यामिली टॉयलेट चाहिँ ड्यामो पुचा रेउपट्टि अछिन तो उपत्यका व्यापी चाहिँ खेलाकासा हेरगा खेलाकासा हेर्दा मावा पुचा न भाका रगा देउपट्टि निर्णय जुल अले खेलास न चोक्युले रगा देउले अले वे रामसुन्दर न परमदाइते चोक्यु ढल्का अले परमदाइते चोक्यु अरे परमदाइले हाक्न जिउ तर्कम दाइ यसको मिले जम पाँच जिटा मस्यो अले परमदाइ बानी छौ छुटका दुर्गा ढल्ला छ तो खेलाले मिटिपि सुसुर गानी नि चलन ठोठो अरे जु परिवारै दुनिका ज्या जिम दाजु ज्या चोएम दाजु जिमी काचा पि निमो टले चोपि जम्म च्याम कलाकार दुपट्टि के चोइ बिलगा चोइ बिल अले मु भूमिका चाहिँ मिटिम छम चाहिँ सिक्क खेला दासेनले झिकी पिमाल अर्गादे जिमी दासमुडुगा जिमी माइलबाइका थे छिखा खियाबले थ्याउ झिकचनिकी व थ्याउ झिकचनिकी पासक छ झिकचनिका आठो झिक फैरगा उइ त मु पात्र बियागा लक्षितको सुटिङ याद हुन व पाठ बेकी फु मको वो जी चाहिँ अन त्यहाँ छोरा वा म्यानेजर थे त्यसमा मलाई व्यवस्थापक रुपे छैन जी पाएको थिएन वो जिकै कन्ट वेयर हुँगा वो डायलॉग त फुका हा मन नै छिया फै मुक्ता जी मिटिकर गाडे अले ए त्या कलाकारिता जिन लाउन जिमस अन नाभे शिरपा ट्याका नाभ शिरपा ट्याका न गयाउ घटना आहा टमटको मजुनी नाभ शिरपा ट्याका ढासा किला गई पि फुको ढिमे थाना पेट्रोमेक्स च्याका बोले तेका शिल जोंका आ थाय मुन मोरी सरी गन फुटबल चाहिँ नाम फुटबल ट्याका वेबला मला शिल जोंका यो जीत कसको धाइने ह ए ना छैका जिम त चाइकल गला याउनो घटना जलगा अले अननिसे जिउ या कलाकारिता यात्रा सुरु जुल अले अनदिप मुनासह यो बोल मुनासहले चाहिँ अले उबले चाहिँ जिमस खरदारी छे बजेट भाषण लगा केना मगला अन चाहिँ जिमस चाहिँ सनाकुठी राव केना वो फुके परमदे योगा अले नाटक उलगा अले झोचे या चाहिँ स्वाफुचन चाहिँ हजार गुली बजे जित खास चाहिँ रोमन उनीनको जिरा लुम कटे थ्याउ छ बानी मरु स्वाफुचले चाहिँ एकाङ्की नाटक प्रतियोगिता जुल उले न परमदे नै चोइबिलगा तर डाइरेक्टर चाहिँ कालाडकको फुको गणेश हामी यही हो अले प्रोग्राम देन या बिहान ल वो प्याख्ने न जिमी दाजु जी अले उ टाइममे छौ मेउ छौ नु घटना जिमस छु याना गडला छ छुन प्याख मिडिबले चाहिँ मिसा पात्र गाट हेउला कि देखा या त वला थ म्याट या त कि जिमस यानागा मिसामा पात्र दे अले उगे गयो दसा जिमी पहिला लामा होगा छनु न्य जिमी के नौ वो राष्ट्रिय सभा गृहले वो कोठाई सम्म सुब्बा उले राणा टाइममा सुब्बा यो चाहिँ घटना टाइम आओ जिम्बायो कोठा चाहिँ फुके इंगा राष्ट्रिय सभा गृह ठनका जिम्बायो ठपाम छिटो पोर्ट्रेट थके साइडे जिमीला मखला वो राणा टाइम न्याउ कोठा चाहिँ खाली न अंटेंगा वो डेकोरेसन खम्बले कने खुनु वो कला रावपति प्याख वो जे राजीव बो राजेन्द्र इम्स कने खुनु इम्स ठाउँ कन्सेप्ट चेन्ज हैन बोले वो बि पहिला लादा जिबिन दोसर लादा अले पहिला बेस्ट एक्टर न जिम्स के बेस्ट एक्ट्रेस न जिम्स कया लेके न जिम्स के सेकेन्ड कया पहिला छौ जगह इन्टरभ्यू का ए किसिमो चाहिँ कलाकारिता ढावेका मला कलाकारिता बेस्ट एक्टर न कया अले अनो निसे छौ मचाको ओठो क्षेत्र चाहिँ जुयाका दुनी छकनिको छौ ग्रुपे न जी दाउनगा अले छौ जित चाहिँ गएर गासा छे थ्यान्य क्रियाकलाप त सुये जुवा चौमरका जे समझको टका जी दु जिम जी ज्या चोएम दाजु चाहिँ मि हालिउली चाहिँ या आठौं टको न वो मि हाका युट्युब सिटी बेन तै ह गला गुले इन्जिनियर ख हो ढकले चाहिँ नेपाल टप 10 रोड देखि इन्जिनियर त मले छमला अले नि अले जी ए जुनो अब घटना दु मगला छेसवे मार्गा देउ मरो छु मतलब मरो मगला तो बैंक फिल्म देखियो रगा डाला 2050 साल का द याद दुका उगले मगला 2050 साल पाके श्री कृष्ण दाई यो मोटर कान्छी फिल्म उगे जी तो मरो आ एम नीलगाई साके आरा दाइ त गणेश मिट वो तो बैंक के तकले नापांगु टेली सिरियल का वो मगला उगे मध्ये गुली चाहिँ खाला मिटा गुली खाला मिटा झगो मिटो सा
पहिला दोस्रो तेस्रा मध्ये छौला प्राइज लाया लाइका अरे कम्पिटिसन छुके छु जुइ गर्दा छ रामशेखर दाइ पिना पका रामशेखर दाइ अरे जी त छौ इच्छा छुडा छ रामशेखर यो ख्याला छ मिटियो जित साबि छका तर इमसँग जिन्दगी सुनै मिटिए मक्का वे रामशेखर कृष्ण नापेट आजकाल थको सटेलाल मूल तुमी पेमिया मडो मगला इमिए दुनिया को मिटी गई भी ओके सुनो ट्राई पेमका इबी अले इमसँग भाका वाले इमसँग को पहिला क्यू इमसँग भाकाले इबिनको पहिला क्यू जिबिला दोस्रो तेस्रो का चाचोको लागि अले वे सिलसिला रामशेखर दाइ पिन नापन जिउ नजिक जुल अले निसु रुपियाँ खान्छ अले ठो फिल्म चाहिँ टम बैंक देखि जुल वो टम बैंक चाहिँ नापा स्टेज क्योङपटिका श्रीकृष्ण अनि बालाउ फिल्म मध्ये चाहिँ खेला मध्ये छौका ठो खेला जिमस 2036 साल पाले चाहिँ नेपाल भाषा मंका खल यो आयोजना वीरगञ्ज धरान गनगन वना सांस्कृतिक टोली त वना बले अन जिन अले गुरु चेला मनकृष्ण जी थुगे फुगचना वो टम बैंक अन केन ओटका टम बैंक केन याखन छौका खला लिसे वो नापे यो खलु मस्यो नि फु धराने केन वो गणेश ताकिज दाउ ताकिज दे हलेगा हले मंच देगा टम बैंक केन जुन ठबा वो गोलबेना केका अब भाषा मखला अते मिलाइ मजको वो आने गणेश हामी हो गणेश हामी त्यो टाल छेसु वो बोलबरा के का लिसे झन्झन टटस गा हाल्नु ए न के का हल तर जिमसँग चाहिँ अन ए न किन भया अलि लिपा ह्याउ ठासे न चाहिँ छौ बिठुलै यही पि छौ चाहिँ यही पि पञ्चायत टाइममे अले छटा जिटा चीज त चाहिँ बाख्ने छटा प्याखा प्रदर्शने भटिभि वो चाहिँ फुटबल ढाउ छौ किन उडो वो मरण कृष्ण जी वो अले रिदी मान्छौ गर्न मरे ढुङ्गला सुसु मिटाउ ख अले यिंकी फुटबल यिंकी ढामाठा पिंकी ढामा हो मगला ढामा अयो जाऊ अले वो पञ्चायत जुया चाहिँ अले विरोध वो खनि अले अग्ला हाक्न छिउ सपोर्टर त न वले अले फजा घरगुरु जुया सम्म जुले लिपा छुना डिस्टर्ब मेरका अन लिपा जिमसा वे ढुङ्गा टम बैंक सिक्सिँदै तुइमो ख वो छमो ख छु उले टेक्निकल नलेज नसु ढुन मको उले क्यामेराम्यान गौरी शंकर हुजु उले नि सेमपटी अन हरेक चीज जिन छौन्यु क्रिएटिभ त मगला क्रिएटिभ खौयुगा हो टम बैंक कुप्लेन वो चाहिँ स्टेजमा प्यामो उसेचना निश्चितक वो जुए क्याबिनेट अफिसियल नेशनल फाइनेन्स बसन्तपुर प्रोटिङ नौगा सुठेसे 8 बजे मेकअप यागा ट बन्से 10 बजे थौ जुइ मकटा का थौ जुइ मकटा आगा ट ब्याल जिया अले थौ थो ढाट्नो ख छुरा दास तो प्याखने चुनि बले फिल्मे साइडे चुनि बले तो पेशेंस तका देउनो डेमा का तनी 8 बजे मेकअप यागा अब ओले फर्स्ट टाइम क्यामेरा फेसी आउट टाइम ने छौ सानो जुल नेनी टोने मगला का बनी 10 बजे जुला ठौ पामो होला मे हप्ता याको आज अफिस यामा आउँदैन शनिबार मसँग जिमुखना अनि श्रीकृष्ण दाइ गाडीमा छम थुली जिडिकी हो तर उयो लगन उयो अछि मगला वो ढाडे यामा जिउ चाहिँ जिउ कोठा जिउ क्याबिनेट सुटिङ के चन्दनाले एमडी कोठास गसोना ठने यामा आको का थो कोठा यामा ल का श्रीकृष्ण दाइ जिन थो कोठाले जि अन्त सुब अन्न चाहिँ सराकी मको जि एमडी कोठा कने एमडी चोइ बिला सन्चौ छुरका द जिउ जागिरा ढकामा नै ला जिउ कोठाले झ्याउ आसा जिल नि गाडे ओहो ट चाहिँ छुटीका अले सुटिङ सिलसिला उना खमनी निउपटी खका दुनी ट का हुना मगला अले अप्रत्याशित रूपमा छौन्यु घटना त गयो अले जीवनीको मखुरका मामारका ढ्यासाले कियो अले छा मार्यो पलाए मन्याउ न कारगा टाटा न लाकमे फोकस हैन किन वो चाहिँ मोनुटेसन येकी चाकी मचाकी वो चाहिँ सिचुएसन जि ठटमा क्रिएट हैन हो पलाए मन्याउ का गेना बन्यो जी देखा अले वो पला मन्याउ छौ न्याठा वसा पला न्याला छु पला मन्याउ ठनठंग जाइला देखा ढाइपि चाहिँ वो मोनुटेसन चाहिँ कन्सेप्ट ना का दुका मगला अथे निता सोटा चीज मेमियो फिल्म न देखा वनो टाइममे अनौना निसुटु खैन त जि छौ चीज हामीले थायो छुरका दासा प्याक्ने चनावले न जो धर्म क्षेत्र हो कर्म क्षेत्र जो धर्म क्षेत्र गाडी भा संस्कृति ठाउँ चाहिँ पैसा लिंगा ट्याब लागि जि
थस योगदान याव जो कर्म क्षेत्र जो जागिर जी छुन प्याख्ने मगला मिठाबी माल्ला छ झिसरसना बिउला खया मको मगला ठौटक आचिनी भतेपछि फटफट बिउ या नल मगला वन ठुले मार्गा ठेउ न मरु ठौटक न चाहिँ जिन जिरा ठेउ मबिक मिटी मकरा ठेउ न मर्नी अले छौनीउला गुले गुले चाहिँ जिन राज सम्हाल थे न्याम ठगा खुन गौरी शंकर राजा टंगा फिल्म सेसन जना अच्छा फिल्म से या ठे ढामाल अजी चुसियो दल मिटी डाल मिटा बिया डाइलेक्ट नुवा डाल नुवा ने बिया अले गुले गुले न फि डाल छुप जन भयो डाल छोटो जनवा ढाइ गुले गुले ला सोंगु फिल्म में छौया ल लाउटुका अले जिम मिसेस जग आ चाहिँ सुटिङ ए उनी ब्ले न झिकै निनाजको जनाउनु चार्या सोंगु प्याखने ला छौया ल फि रुंगला आ बाला न फि डाल थड छुयो वे फिना जिथे रुंगा मगला मेकअप वो चाहिँ ड्रेस न चाहिँ दु मको चुन मको प्याखने एना आर्थिक रूपमा ला छु खाए मको अले ची चाहिँ निसुटु प्याखने चाहिँ रामशेखर दाइन छक फोन याना छौ चाहिँ सहयोग या माला द एगुर्जु टाइपको द तारेमा छौ प्याखने मिरेबी माला रगाने अले जिन बाखन छुरगान निनिमन मको जी स्विके मगला छुरगा जो रोल छुरगा जो ओने रना छंगु ठोट रोल का दाइ थु भ दाइ ठोट दाइ कट सिचुएसन छुरगा निनि मगला सिचुएसन जिल्ला डालके जिल्ला मजु तले ढाकी नि जी छिगटके एबी दबी कने मजु छ त एक्टिङ या मामला गा ढारे मको उके सराय पुको डाइरेक्टर त पनि गति जिल्ला 18 या मिले मजल निर गा ढाउ ख अले अले जी छुरगा ढा जिल्ला कन्डिसन नै तयुगा मगला जी 5 बजे लिपा शनिबार अथवा बिराखुन बाइक जी सुटिङ है वे मको जु गुली न टेमा आउख बनी टी चच्छी चुने मगला ए ना 5 बजे जुलिकी जी हुइगे ज्या खोपे उनी मला उले ला जिताला गाडी न बिरुङला अफिस ठाउँ गाडी न दो गाडी जना उनी चच्छी सुटिङ याओ 12 बजे 1 बजे 2 बजे ल्यायो तर वो सुटिङ यानो टाइम में चाहिला ओहो भक्तपुर चाहिँ चोप्स थुली सहयोग याटिकी फुक्के इटा भट्टा वाला टाउपटी लगानी हो मगला भक्तपुर समाज उत्थान दाउ छु संस्था डेका आ वना भजा ताउ फुक्के चाहिँ कलाकार न जोडो उन जोडो अले ची थो निसुटी यो पटी खैन खैतला मेन रोल लगाडी आस्के छ रामशेखर दाइ यो जिमी अजी लिलाम निपु पेपु न्यापु बाख यो चाहिँ समिश्रण खगव निसुटर गाड्यो फिल्म निसुटर गाड्यो छमु व्यक्ति या जात खोपे छौ जात ख अले वो छौ सांस्कृतिक बाजा थाइले निपुण मुनु भक्तपुरमा छमु चाहिँ वयु बाख वइ त कया त्यो न्याउ उगे चाहिँ अझै चाहिँ वो चाहिँ लिलामे ठासे बौ लिलामे याइङला मगला याइङला अले उगे सांस्कृतिक पक्ष त वो चाहिँ बाजा ठायो कम्पिटिसन अले वो छि चाहिँ मिलापुनी बेला वो तजै भाडा कुरा त यंका ए मचटा त असिन जियो अया यो सांस्कृतिक पक्ष त न यो कोटेटारो अले वो न्यू प्याख वो निसुटो गाट यो पटी प्याख उले टेली सिरियल का वो होला अले इटा भटा अले स्वेसे सुसु या माला नुनु ज्या ठाउ ज्या टोटा मेमे ज्या न उन माला डायलेक्ट त न उगे थ्या यहाँ जुको डायलेक्ट त गया नेपिसी चौ रुगाटो राजा ओया त ने कलामिसा तैजुनी नि जी अबासमा डटले नुछे दन चो ने खानी मखटा बोम ढाइमपटी वो सया सिजा जगह जगह मी मको ढाइमपटी आ कलाम वो काम वो भौम चाहिँ जगह मिया नुछे दनि मामपटी अले डायलॉग जी अबासमा डटले नुछे चो ने खानी मखटा ठुली के त जी आटकन ढाइबने के जी मिठौपटी अथवा मेमे पिस गुलिन डेकोलोजी गुलिङ चाहिँ प्राइज लाउपटी फिल्म त न दु जिउ चाहिँ असिने मध्ये न जित सन्तुष्ट जु प्याख मगला जी उल्मछि चाहिँ गुलिला नयाँ लोमन नगला अलि वो च्याउ भागे दोगा च्याउ भागे जी येने कठ टेलिभिजन टाइम कामल मगला प्राइम टाइम कैसने कामल अनुन पटिपटी नेकी माउपटी खप्याउलगा च्याउ बोडु पार्ट दुली वो टाइम फ्याक्टर हैन न्याउ पार्ट जको हैन घटाय आइक माल गुली चीज त चाहिँ कटे नि माल वो प्याख ठुली चलेजुल कि चाहिँ निसुटु वयु गाट हो पटी फिल्म मेट गाट हो 7 बजे लिपा समाचार ढुंका वयु खोला 8 बजे टी वयु वो निसुटु
त बैंक केना बोले उली दे वो चाहिँ फिडब्याक मजुगा निसुटु सो बोले गन निवाटे बस्ती दो खोपला दैवे जुल खोप भोट सको होला थन टोखा पाङ्गा किपु वो 1 घण्टाला शून्य जीवको का पोसा पिसा पुकै बन्न जी वो मनु टेसन वो छाछा टिभी शो नि ठुली चाहिँ जुल एजे आटक मिटाउपट्टि गुली न मिटिट न आवला फुको दर्शक चाहिँ मूल्याङ्कन याको सोक्मी भाजमे शिक्षा मूल्याङ्कन या चीज खावो अझै अले मिटिबलेर गाटैपट्टि छिट बोलीचाली गठे खावो मगला स्टेज या मिटिङमा या प्याख्ने मिटिङमा स्वाभाविक डायलेक्ट नुवामा बनावटी नुवामा यो गाटैपट्टि जी कन्सेप्ट एजे अले निसुटु ढुङ्गा जी अले यो क्वे चाहिँ देखलो मुखला याका म्या मिटा झाकु सुपा मिटा मिखा डुमका मिटा याहु मिटा गुलिला ना लोमन नुगलगत पनि छौ न्यु पाची जी रौ पाटेन मिटा वो सुदा पल पसायो छुडाउपट्टि ढाउले छकचको मिटा बियो अले छक सत्य धरमा ढाउले छौ गेस्ट आर्टिस्ट का छौ गुले वो दै दुनी बोन नेमलिवा वो छकु चाहिँ मिटा बियो जिराला वो सन्या टाइम्स गाड्यो दो सन्या टाइम्स भुवा ब्याल का थ्या मुक्त कलाकार अबार नगो जाउ चाहिँ लोगो बाम वो एरे गेरे प्याख्ने छकुता भिटा जिउला गाटे उठ जलका जिते छोटा छ आ निवा प्याख ख मिरा बिटाला मिरा बिया जिन हजार ढाड न नि जि छु रोल छा छुका जि ठौटक न मरे नि गाट होला अले अठे उल्टक मिठाउ प्याख्ने मध्ये उलिन मिटिदु न मगला वंगु साले तस्कै दुकसिया जि ठटम दुकसियो का थटम दुखसिउ टाकाउपट्टि चाहिँ चप्पो फेका जे प्रदीप खड्के निर्देशन प्रदीप खड्के त अनेजको मसिउ कछि ठोया न्यो वेकन कृतिपुर डेको मसुर गाडेले प्रदीप खड्के टगाटाइ जिन कृतिपुर यो छु मगला कृतिलक्ष्मी कृतिपुर डेको स्के चाहिँ वो एनिमेसन सुसियाना डेकलर गाटेपट्टि अले खजुल डेक्यु टाइमे चफु फे डेक्यु टाइमे बोमतरन छौ प्रारम्भिक फर्स्ट मिटिङ एज भक्तपुर सटु जी साइड जी मौनका उब्ले छुसु ज्यादा जी धार ननि जिउला चाहिँ जागिरे सिलसिला चाहिँ जिउ ठाउँ प टोटा त्यो कर्पिन्थे बिसुवना ठाउँ चाहिँ ड्युटी टोटा वनि जी कुप्ले मेनका मगला अनि वे मेना सेकेन्ड टाइम चाहिँ नि लिपा हाक्न दाल अले चफु फैले चाहिँ प्रमुख चाहिँ भूमिका टेउरका ढेउपट्टि जी चाहिँ छु वमचरन चाहिँ छमनिम वे कयो सिलेक्सन लामका जी प्रदीप खड्के यो सिलेक्सन चाहिँ मकोका चारसा भए मस्यु जी गयामर गासी वया मकनी मगला अले वो चफु फेले गु नाप प्याख्न मिटेउ गाटेबला छौ चाहिँ कोठा छठा खेले मगला घनो चाहिँ छु डेकटे टस्ते थे न्याउडी मिटिउ क मिटल मटे चुन्दुन तर चफु फेयो अलगै विशेषता वो जीवला लसी मर्नी गाटे जिउ चाहिँ निवा लोक में घुमेसित चाहिँ वो बाखै आधारे जेना आधारे लक्ष्मी प्रसाद देवको नाम मुना मदन चोलदाइगा मगला चौन खय खका अले जिन छौ लेख बनाउदु वो जीवला लसी मर्नी गाटे बाख लक्ष्मी प्रसाद निङकु म छम नेवा वो लेख दुख वो निङकु के आधारे मुना मदन चोर गाटे चौदु वो चिस चपु फे डेके ढुंगा चपु फे छौ महत्वाकांक्षी फिल्म खाओ चारासा छौ टिबेटन भाषा न अथवा चाइनिज भाषा न अंग्रेजी न नेपाली न निवा भाषा पिङ्गो भाषा चाहिँ डब्याना जिल्ला अथवा छुना या उठका ढेउपट्टि चाहिँ गु टाइममा चाहिँ ठन्न लासा निवाट चाइना वना मगला लासा वना उनी वो अन छौ छम ब्यानो लछिया मर्नी बेला सिउपट्टि थकलाट टोटा उनीपट्टि लभ स्टोरी न छौ दु अलि चाइना वो टिबेट वनी टाइम में यो प्रॉब्लम्स त गुली त दुकसी अनु चाहिँ छु वेट गाडे थ घटना त तया चाहिँ देखटे त फिल्म सोर पिरियड त कोरोना एना नेना कठ चाहिँ दबिङ जको बागीदिनी देखाटे अलि चाहिँ गुली चाहिँ दुकसियो प्याखन गाडे छ झोमसम थे न्याउ ठासे 11 बजे लिबा जुलकेले फे गयो हाक्न गयाउ घटना राछ 8 बजे 9 बजे तक लोकेशन को सोजी के डायरेक्टर वो अच्छी चले कैमरामैन वे भी समझ जब 11 बजे जो शूटिंग है वो 6 शूटिंग है आर्टिकल मनी छु वो जी साके
मुनुसम्म सिबलाई वो चिल्टेट लाड्दैमा चुए डाँडा हुने जुना टाइममा फसो ठ्याठ्या सङ्कियोगा अया सुटिङका मगला वो न छौ घटना चलगा अले छौ कार्यान्वयन हुन चुन्छनीगा कार्यान्वयन हुन चुन्छनी टाइममा चाहिँ लासा गेटे थिनिन ठेक हैन अनि ल्याउने चाहिँ 25-30 जना चाहिँ पर्टर्स त दु खचर त दु फुक दु अनि ठेन चंगा आ जिन्दगी सल गए नंगला का हो न खचर ल थबिज बोला वो सलला छकजगा ठ्याठ्या सँग किन हुन्छ ठ्याठ्या सँगपट्टिको वो धुत छर छर गएको अनि ठेक चोट पीर वो खरेर कुटुन कि ल ठन कुटुन का आयो टाइमला जिला का रियामालो का डाइरेक्टर ब्याक डाउन का अलेले दट ब्या हो अनि कुटुन छु जिला दैदे हान रिया हो छयो या वटन हो यार अनि डाइरेक्टर नफलो यो के काउने ठुली ग्या त छठाला छौला घटना जुल अब जे पास पिन पुगन्छ डासा सलो अबले सलो गजर का सुटिङ या मटे नि का छौ वो छौ वो खुसी तरे जी माउ सिन वो उले सञ्जय शर्मा सुरज व्यञ्जनकार सुसुस पेमियामा सलो बगा छौ सुओ चाहिँ घर अपै पकुट वबले बगला वो लोली टुक्रा वो लोक त चाहिँ चुए वो इमी च्याङरा थै याकलाक सुख इमी वो झौनी टाइममा चाहिँ इमसो नुलकी बोला फुसर नि वो कुटो या अनि गाडीगिरी त फुको छाल ब्याल जुबलेला छमेसिटला वो सुरज खले कि सुख छमेसिटला उगे कप छुरा सलं कुटका बिलगा कुटका बिउला वो रिका बसिने चाहिँ अड्के जु खला का क्या टेन्सन गा छौ टक्ले अजाउ गर्दनी अले कुनै पास पिन त नछले मासा मामरो छु च्याउनो को वे ज्याज कन्सन्ट्रेट जुस गाय काटे नि वो उसुक जिउ गा मगला आ थाफै मखो अजा हुलुले छुना छुज्याइन जुन गुना छुज्याइन जुन छौ घटनाला अनि छौ स्कुल सुटिङ याना कने कुन सुटिङ या मयाकला आ छुज्या छु सुटिङ मयाकला गाटेला अनि सम टिचर रे ढाकले नि निवा भाषा आएको निवा भा ठु लान्छु नहुन छ यो कारणको मान्छे नर्गाडे हला अया न जुया कदनी वाक्या छिए मगो जेला छामेको मगला बिउ म्याटको बिउ टाउन्टको बिउ वो पुचले चाहिँ एजे वो म्यानेजमेन्ट एपि ठुके साफ ठाको हुँदो नि छटा निटा चिज चाहिँ गयो डासा उके चाहिँ मेउ पुख पछि ठीक जो मगला आर्ट डाइरेक्टर रासा आफ्नो छुनसु मगो अया हिउठा न्यानुनी मगला लाखाला वो जी चाहिँ वो चाइनिज चप्पल है ड्योने कापा कि वो मोरे ना मगला वो छे न्याउ डाकमे वो अछि छु उइते वो सेटे न्याउ लाका जी समय सित चाहिँ बानाउ न्याको दु मगला खौ टाटे खौ पटी मे पिन त फुका खाना अनि वो फिसे जुसिए घुमिया पटिन्छ प्यावे रुंगलो घुमच्या छु प्यावे रुंगलो आ डुवे मको वो सला गुली 1.5 महिना 2 महिना ती चाहिँ पटक हैन मगला ग्याप हैन हो वो सा युन मरु छुन मरु सुरु निसे वेस भएन वो बसा फिउलाले पाउँछ त अला आने जिना मेमे पिसला ठठपसँग जनाउनी छे अनि इमिला हिल जी मगला अले जिला से सिरियल के पोपा छरा न जो बसा तेती गाटे या पोचरा बेटकी अले वे पोला डबिउ खनिया न आ चटी जी ढुंगु अले लन्च का फिबले पाउँछ त न गर्दैन आ छुरा अयावे घटना छ निसुरी पेट प्याखाना याने बोले न दुगा निसुटेला वो किसान टे फिउपटी लंडु मगला सुरुवादु अले हैबिल का प्लांगो सुइसु प्लांगो जी सुरुवा न्या त ठेक कसु याले खिखवा ठापटी का सुरुवा आ सुरुवा जी आव आ न न्याने मन्याव आ खटला खिया ठा खोला खै मगो या त एक खै मगला ल फिना गुलेसिउ प्लान जी का टुलो चाहिँ एलर्जिक जिया पछाट तडा सुटिगे या मफेको अया ल फिके यो गर्दनी अले अजाउ लाखा का मगला लाखा का कलाकार त गुलिजको ढुक जुल जी गाडेको मगला वो लाखा वे लाखा खेटला मुस्ताङे वनो चाहिँ हिउ सुटिङ या गाडे हुन दु अजी बजे जी सुगरी म बिरामी न क र अन्ठालको छौ जि त त्यसको टेन्सन छौ चुका दास जि न्याप्ले ठ सेक्युर ज्या हुनी हो सुई पाखे जी आशयपट्टि मक्का आखेटला छिटो छिमो प्रोड्युसर राजमान जी छिटो चाहिँ शिशु गरेमा मुनु जी व्यवस्था नि दुर्गा दाइ वे चाहिँ सुगर फ्री बिस्कुट हो नकिका होला
अलि वो दिन खुनु भिगन अने उन यो जिउ ब्याग जन भने लु म अलि जिउ ब्याग याबले भजा जी थट माउ बिस्कुट अलि कोक छग अथवा जी चाहिँ फ्रुटी वो सुगर डाउन जाउने यो जी याद गरे हुना सेकेन्ड डे खुनु वना अनि वो छु जी चाहिँ असितेस हमलाई या वही शूटिङ याना ल्याले सुगर डाउन जानु न नजिकै छु नचुकै छु बसमा क्वाए मफु कोठा वना जुस रास तो ना देनो अंतुगा द पीर सौ चलो जी छुंजिया बिराम जो अपारो यूनिट ला जफको रोके जी नि उकेसना हाक्न ग्रुप पे चाहिँ अगुवा या मामपट्टि मनु याउने फ्रन्ट चाहिँ मामपट्टि मनु अन्ठालको दयको पीर जो गर्दै नि छौ कछि सिकिस्त जसो छुयाहरुगा तर आज त जिल्ला छु नि सुगर डाउन ज्याली नेउली कमजोर जुलकी नेउली सिन्जुलकी जिर गाडे अनि जोम समय न्याना फाठा जी जुंगो लाका गन अले हाक्न गुले गया उटा आशा मोटो कान्छी पुकै मोटो कान्छी का जोम समय हिउँ परे जी र जोम समय हिउँ न अने सुटिङ या गाडाइले जोम समय ल हिउँ परे जु है मको पेनु न्यानो चन्दन मगला सोने पेनु न्यानो चन्दन आ गन दे छिनु चन आ लोमाङ ठाने हिउँ परे जु लोमाङ ठाने घेना हुने ट्र्याक्टर चुनाउनी हो गुली घण्टा 5 घण्टा लगाइदियो याउने ट्र्याक्टर चुना 5 घण्टा जीवले सुक कलाकार त अलि जिए हालो गर्न कठोला जिए म जो ठोला जिन मफु छिबे उनी हु जिला वने मफु ढासेले ल्याउ या आगुले याउले सुटिङ कालिन्चोके हिउँ परे जुल के याउले कालिन्चोके हिउँ परे जुल रे बेला बेला फुक्स्याका फेसबुके चाहिँ हि गर्दै नि फुक्कसी ठुली इन्थियाजम ठुली नक्सा चाहिँ पासपिन चाहिँ नि ठो प्याख्ने ओ फुक्स्या चाहिँ उत्सुकका का अरे वो मुक्ते बोले हिउँ परे जुल ढाइगा गुले मोनी ढाइगा कारगा फुक्स्या चाहिँ उ कालिन्चोकी चाहिँ अपलोड यान चाहिँ हिउँ परे जुल रे कालिन्चोक उनका कालिन्चोक उना कालिन्चोक जोम समय हो गरी नुगु लाका हिउँले झ्याका छुजुल जियाका उलिज खला हाक्न ओ म्यानेजमेन्ट खना छगेला छुटाउ खला या पिन्ट चाहिँ छुटा ल यु जार दु ल यु जार ल दु जारिङ कि मला जाठी टेक्न लय मरु फुक्को हिउँ परे जो चाहिँ हिटिए बन्नु जो चाहिँ वे हिउँ पगले हैन जाठिया जानक ल आस्ना चुफान टाउला के टाउला चुचा गन्यो अब मगला अरे अले छुटाउ खला ने उठे जुलगा अले जितल सब समस्या ह्याबले जि पालु ने मफु जोम समय न ठप्छ जाठा निक्ल सुरुसुरीलाई हेपिसम्म नर नेट न छकनी गर्न ल ह्याबले पागुरी गरे ने मखो अले जोम समयलाई च्या जासोटो काउ छौ गिलासे चाहिँ गुले 20 रुपैयाँ कि 25 रुपैयाँ काइको दुरु न्या हो दुरु जाटे हो अले सुगर फ्री इंकटेडु सुगर फ्री त्या वे जाने होगा अले ढाइको आज त नै का छिटा चाहिँ तेन आबुले जाति गुले वो मोल्टा से तरकारी दिका नीर गा ढेरी कि जा तरकारी थिबले हाक्न वे एन्टु प छक ठेको छैन गदिगा के देको चुन्छ के न मोल्टा फाको तलबा कने मकट का जिठो अले याउ घटना नेउ समस्या जिगा अले एजु ने जी हाक्न गयो रास याउ हुलमुल है ठाउँ चाहिँ वो क्रेडिट न केचिन मिले मतलब अले गरे छि 18 बजे जी मिल्ने अले कालिन्चोके सुटिङ यान भएका होला कालिन्चोके सुटिङ साटिङ यान ल्या भया अगन चुनि बात अले जिए त्यही ठनो ठन जाजी निजिनी मुख ठनो धापान त नु दलाल घाटको छ जी चाहिँ दोलखा ठनो बिचे वना दलाल घाटे पिकनिक गया हो कनु गाने ठेक छ मल्टा पोटेटो मल्टा पोइस उसका भ्यागा मालम मरु मालम जानले ठयाउन छुए मरु मसला मरु जाने जाजी ने रुंगा आछि स्पेसे मल्टा ठे मनरगा फुक पोजन दे आ छौ ह्युमर न ख अलि छौला चाहिँ आ जे सुंगचना चाहिँ जी गुले चुन्ने मफका मोला पता चलता पुर्जा का जी मोला चक ने माने यडा जसा ख्याखला माउ या माउ अलि टाइम पास भए जिनिगा अलि गुले सुटिङ याबले राजनाई मन्टे कि भाइपु गानाइवा अब च्याको मचाको चाहिँ थेप्याख्ने ठौटको जी ज्याचना तिनी आजु उमेरी ल्याख खल्याउ खस चाहिँ यो कोही उतार चढाउ अटे अभावी जिन्दगी चाहिँ जिमसँग जिउ जी बिताया माग्छ रासा आज पनि मध्यम वर्ग न ढामलो मुर्पिन मुगु दुर्गा योको डुपिन मुगु बाये पाले दुख योको परिवार जुले टुक्रा जबले अले जुल अले आ ठट चाहिँ आजिमी चाहिँ ठठवे लजगा मगला जिमी जिन्दगी भर जागिर नया वया तका आ ठौटको न चाहिँ मगला आ फुक्क ठठौ ठासे
थौया ठन्टक वया ने मगला जे प्याखने यो खलार न जिस जिन्दगी जागिर नसाने से मगा मता का देउ बोटो मगला थक जे तरौ परिवार का न ढारु न फक ढारु न ठौया दिन तक न जीव तका देउ छौ छुरका डालास पोजिटिभ थिंक जिमा जिन्दगी छुकालेस जिन्दगी त गठे न्याकला अटुनी उगा मगला खुशी थे ढा मगला खुशी थे गुब्ले गने न्याफु गुब्ले तपिंग सल न उनिफु गुब्ले गने न्याफु गन फोरे फोर जुठाने उनि मालिफु मगला गन चाहिँ छाटा झर्ना जुया चाहिँ वो असिने वना लोटे जुनी ब्ल्यासी पिरा न पाएफु जिन्दगी त गुख्न इंगट उख्न न्यायु ख तर सोचेमा छुटका रासा पोजिटिभली थिंकियामा जिं गुले गुले ढाय त चाहिँ स्वे त चाले वे फा बिला खनि त चाले का टका आएको छ नि आखैटला मुनु टका ढाइवे चाहिँ छुटका डल्लासा नापनापा बाजी पिस अथवा पछि गुर्जु पिस बाजी पिस ढाइ ओहो नापनापा 84 जुनी चाहिँ तस्को धर्मयाना मुनु ढाका जन्म कावो ख ढाइवा मगला अले जिन्सका बाजी देगा मुख बाजी आम ढाउ उल्टा जुलगा गरे वो 84 जुनी दु खसा वो 84 जुनी वो गनगन जुनी चाहिँ वो जन्मकाल वो फुस्टे ढुक ब्याव ढुक एजिया आ छ थोथो जुनी कैजुनी माल मनु ढाका जन्म का हूँ अले छ ढुकट गाडेसी सुना स्वीट चाहिँ पेलाइ मेपी स देउले ढुक मगला कस्तर गाडे छुसी छ भया हूँ ढाका जन्म का के आउको ठ मनु ढाका मुख देउ जुसा यदि पूर्व जन्मे तरंग पुण्य ना पाप ठुसी देउ खसा तो मनु ढाके त बालाउ नेमा पालाउ पुनि माउ साउ नेमा पिंगुजी मा ठटजको माउ छाजी हो आ गुनला जवा मबिको मगला का तो सोकमे भाजमे जि देउ खदा जिजे ठीक उल्टा हरेक चीज यदि मुनु ढाका मुनु चाहिँ लोभ लाभ लालच ढाका देवे मुनु देगा तर फुक्क प्राणी टेके रिस राग्ला फुक्सिके दुनी हाक्न चासा इवन खने मरे मो इमु चाट न लन्चनी दिनी फुक्से देगा स्वे दिमाग दुख उसे सुत चाहिँ यसि याको सृष्टि यदि सुन चाहिँ सृष्टिकर्ता दुल लगा दास वो सृष्टि या जुपी मलाई चले जुपी असि बाइक वनस्पति बाइक मेबी फुक्सिया चाहिँ ठठौ स्वार्थ दया जुन तर उकेसन मुनुर गा देमेला यदि पुण्य असि एजा जीवन एते चाहिँ सिम्पल लिभिङ हाई थिंकिङ दाइने मगला सादा जीवन उच्च विचार जुन लासा जिम ओ सुखसिल मखु दगा दास मोटर कान्छे यक्को मोटर कान्छे जुलकी दुख बायक ठमाउन्टु दुख उयो मेबिस दुखैना वइपटी मक्का वो चाहिँ ठिकी मागा मनु तेस मगला हरेक चीज चाहिँ झिटो चाहिँ धर्म चाहिँ डक्ले सक्ले शोषण या अफु धर्मका मगला शोषण या अफु धर्म नापा नापा छिस सुना न जीवने बुना टपिन काट्यो गुर्जुपी बाजेपी मगला भचा ससुपी को दाइ इमसँग सुसु दालो बाजा ढाउ ठेयामा अकुन छौ घटना जलगा दुनी ओहो जिमी छम चाहिँ जंको याव अले जंको यावले ला जिला हाक्न गयाउ टका डालासा साइड टका देउपटी जो मिजा थिव दे अले झिट गुले झिके इ दे वका साइड ढाउको जी अझिके थिव न मरु थिव दु तर वो दिन कुन झिट ला मला जायल मला डासा वो साइड छु अर्थ दप्ला ए बाजा ठो साइटे वो साइटे या साइट व्यू टाइम खुले स्वे वो ढाउ टाइम में ब्याज उडो मगला स्वे जंको जो उडो स्वे छु जो उडो वो बोनी त आनन्द का खर्ला लासा वो दिन कुन साइड दुडा वो निसेले यो यान्छन् न्यामले यासा जिको डालास वो सहज दुल यदि वो ओके आसक्त जुलेके दुखसिलगा एजिया बुद्ध छु ढाउ टका डासा आस्था टी आसक्त जिमटे होला अटैचमेंट इज द ग्रेट रूट ऑफ सरो दुखया मूल जरा है आसक्त का आसक्त छा जुइट का दासा नाफान से यन्ते टाउर का दाइबले छा यन्ते रगा जे सोमो छि थन चाहिँ सोकमे भाजमे पनि गुगु दai गुमो चाहिँ हिन्दू धर्म पनि गुमो बुद्धिस्ट देछि नि गुमो मुस्लिम देछि नि मुनुला मुनुया खनि मगला फुस्या वेन्टो मुनु ख वो मुस्लिम दगा ट्याग दे मोबि जुल लासा बुद्धिस्ट दगा ट्याग दे मोबि जुल लासा मुनुया का सिर्फ मुनुया का मिसामो मिजाम को खनि अले मुस्लिम त छौ किस्म ये हिन्दू त छौ किस्म ये मन्де अले उके चाहिँ छुरका डल्ला छ झिउ चाहिँ बुदा झिउ कल्चर रे चाहिँ झिट चाहिँ मचानी से यसुन ससान्छ लो छ खनकी अबिर भजा हिराटले कि भायाको त चलन जिया ड्यो खनकी झिउ आस्था दुका तर आसक्तता वहे मा थे मा ए मा ढलके दुसिलगा ता दैमको
आफ्नो छौ घटना तुलका दे नि नाचा दे जंगो यारगा ए जंगो एबले वो जंगो खुनु चाहिँ छुदै लाभन टाइम जु प्याज न टाइम जु ह अले छुदै सुसुन टाइम जु पटी चाहिँ डेका सुसु खाना डेक मार गाट हल्का मगला अलि ठीक छु डेकला गाट हल्का अले सुना डेका होला कुकन डेका होला कुकन डेका होला सो दासा करी पाउडर तलका गरम मसला तलका अले आछि मटी आछुन लावा टाइम जु डाउके जिन्जर पाउडर न दु सिन दुनी प्याज त जग मटलका हो अच्छा अन ढैच आ इमिउ चाहिँ फ्रेश दिउनी जुल मगला त्यसले अब आवश्यकता वो यो सु जो छ उइट चाहिँ सिन दिउनी गठे उपलब्ध जुल जिन्दगी त जिगु चाहिँ अनुरोध चाहिँ चुरका दास पुक्कसित सु उपलब्ध जुल वो उपलब्ध जुगु साधन ने त उपयोग यासे कि ठेमा अठेमा ए मार्गा ढेउपटी झिसं काल दास छिटो दुख जुलका हो मगला सु चाहिँ घनो स्नान दाया स्याट वो दुख मखो बिरामी ज्यान दुख मखो वो स्वाभाविक रूपका दुख झिसँग जाइगा ठठे मार्गा दे वो मन त कि मनला निश्चित जुल नि मगला छौ घटना जिरा हाक्न यंकी मासु ल जिटा जो घटना जे जिमी मा मरबले आ जस्तै मायो ख्वासे उडाइ जन्माले उना सिरा बिउनी हो गुरुजी त सिरा बिया जो नाकया मेमेसी मायो नाकया चाहिँ सिरा कलबा ए गुरुजी छुदान बिजन सबिस ठोम नाइमो माला जिन्दा जिम्बान ढैडा मरु जिटा छा छुजुल हल्का अलि उठो मायो नाकया ढाउला लेर गाने गाने वो मेमेसी मायो ना वो जिउ नाकया सिरा कलबा हो अन्नो जोग जोजनका ठो नाइमो माला जिम्बान ढैडा मरु जिटा वो चीज त चाहिँ छोरा डाला छ घरे घरे इंगला अनोनिसे जी चाहिँ सिराबी टोडे बेगा थौ मन्ते संस्कार का छी त गयो संस्कार डुबे दास वो दिन खुनु निसे जी नेक्स्ट टाइम में जनवाले वना जेव चेक बिया जन्मा देव भएन अनुफन चपिन्द 80 150 200 रुपैयाँ खर्च जीवला खनि मगला आज धौ छ ग बजी त फलफुल ने छुइन उगे खुदरा जना फुसी दे इना बिया जी ठाउँ टाइममा छन्छ गुरुजितले जिन्छ ठ्याउ टान नयाँ मफाएको छन्छ जको बिउरका बिया निश्चितको जिता छुज्या छौ अफिस ठाउँ गुरुजित निस्ला म बिया जी अगया आसक्त भ मगला दुख दुल नि जिता हो दुख र गाडेला निश्चितले जिल्ला माइन्ड डाइभर्ट जस नि तर अठेन जी मनिटे चीगा ठोछो मारका जिरा हो मगला मार चाहिँ जुला गयो ठाकुरगा अले संस्कारमा प्यावे साफ ठाकुरगा संस्कारमा प्यावे अले जी मेपिन्डे दैचनो कारण छोटा छ नापा बाजे पिसँग ढया ठेयान वेचौ यन्त्रसँग झिसौ बनौ मुर्गा यन्त्रनो मुर्गा सिकौन मुर्गा आ ठौंकुने वो मको हरेक चीज बुनिउडो बेड बुनिउडो पिंगु बेड बुनिउडो मगला धर्म कर्म याइ बोले कर्म काण्ड थो मन्त्र बुनिउ थो मन्त्र बुनिउ थो तेउ टट फुक्के किताब देर हुँगलगा अले छौ छिसा छुटीकी मार्गा ढाला छ जियन्त नो ज्या गुली टक सही गुली टक बेसै अछम गुर्जु छठा किस्म छिटो कर्म याकी मेमो गुर्जु मेमो किस्म याकी ओ यो फरक छ जुल एजु नेते हरेक यहाँ कर्म बाइज पिसन ठाउँ व्यवसाय चाहिँ यहाँ त धर्म यो आडे झिट चाहिँ यान्टे टाउको तर अठे खसान झिउ नेवा संस्कृति नेवा भाषा झिउ पहिचान लगाते अया या चीज कर्म काण्ड जात्रा बात्रा मगला झिस यान्चनो कर्म झिटो भइसकेको मगला नत्र जुसले मेमे पिनि जिटुला आठो जिन्दगी त गुक्समा स्वेउट गाड्यो खै त चाहिँ मगला ठाउँमा दियो ठय ख बुद्ध त अपो दिबो ठाउँमा दियो ठय त मसिके माल व ठाउ वठा या मजिल एजे ठौया ठो जो जिन्दगी बाखन गाड्यो गुली उतार चराउ आ दुख छिला डावला दुख मसिला डावला मगला गुली ठाठ मन दुख सिउडु गुली सिंडु वुन्नुंगु घटना त वुन्नुंगु जिउ गलती त चाहिँ पाठे रुपैयाँ का मगला मिस्टेक त चाहिँ रिभाइभ याना वनिउ आखना चेसा चाहिँ मया सुइउ मन मसाकी यो है वो डगले टडंगु धर्म ख ठुली ढासे ठौया चाहिँ जिउ बाख जुल या मजुल जी भोगाएनौ जी मचानी चाहिँ ठौं टके दिन टक मगला जी भोगाएनौ गुलिखे अजनो गुली धा बाक दनि ल्याउँदनि उपटे जी लोमंगु घन हाक्न मौका जुल लासा अनि अब निबु खड यो कुला दु आ ढैचो सला अजदा 3-4 घण्टा वनी जी उली ढासे चाहिँ ठौं जुगु बाख या छु अंश त ठीक पिन्त माने निका चना थो जु बाख माई स्टोरी कोनी घोटा चुलाको बिम नेवा च्यानल अले प्रदीप खर्की
ale meme pi चाहिँ थन क्यामेराम्यान तल meme pi नेपा च्यानलले meme pi सक्सित चाहिँ सुभा देसा चाहिँ हाक्न सक छिपिन सक्मी भाजमे छिपिन त जु दुनुको लागि चाहिँ सुभा देसा चाहिँ छिपिन अब बिराप पनि जोजो